Bizne Allah hidayetke kundurgan, ko'ngillerimizga iman nurun eng ziynatli narsa etib o'rnashtirgan Alloh subhanahu va taolaga hamd sana maqtovlarimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge ko'ngillerimizning türünden çıkan salavat şerifelerimiz bo'lsaydi. G'usıllanib, taharatlanib, Allah subhanahu va taolaning shu ko'rkam yurtuna, Beytullah'a takbirler aytib, matur kiyimler, şista kiyimler kiyinib, hoşbo'ylar sirtib, aileleri bilen hayırlaşıp, şu mübarek meşidke kelgan aziz kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mübarek olsun gayetlerimiz. Allah Subhanahu ve Teala ay boyuna tutkan urazalarımızın kabullardan kılsın. Allah Subhanahu ve Teala illerimizge, günlerimizge hayırlı eminlikler, tanışlıklar, avrularga hayırlı şifalar, tevfiksizlikte, dinsizlikte, namazsızlıkta yürüyüşlerge Allah Teala köngüllerine hidayet nuru, iman nuru, İslam nuru nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ay boyuna uraza tuttuk. Ay boyuna Allah Subhanahu ve Teala'nın emrine buysunup, tarih namazları okup, seherler aşap, izzigilikler kılıp, miskin yetimlerge, fakirlerge, muhtaçlarga koldan kelgençe yardım etip, Allah Teala'nın rizalığın ay boyuna ümit etip yaşadık. Zor bir medresede, zor bir terbiye mektebinde bir ay ötte de gitti. Elhamdülillah. Nişik tuturuz iken, günler ızınaydı, nişler iken, sularda eşyasımız var, darularda eşyasımız var. Allah Teala yardımın verir miken, yok miken deyip, ümitlenip, biraz bırşılıp duran kişilerge de Allah Subhanahu ve Teala şu kadar jingilligin birdi. Allah Subhanahu ve Teala şu Ramazan ayında silitirgan ayetinde ayette ve izâ se'aleke ibâdî anni fe inni qarîb ucibu da'veted da'i izâ da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ay boyuna uraza tuttum, ay boyuna izgilikler işledim, tünler boyu tarih namazlarında katlaştım, kişi bilgen bilmegen hayır sadakatlerini, izgiliklerini işledim. Allah Teala beni görüp duramıken, beni işitemiken, beni Allah Teala şu işlegen işlerimini kabul etirmiken degen ko'nglimizga fikir de keliyor mümkün. Tabii hal. Lakin Allah Subhanahu ve Teala şu şikni, şu ko'ngilga kelgan nindidir gumanni yuqqa chiqarib narsa de ve izâ se'aleke ibâdî. Agar da benim kullarım menden sorasalar, namaz o'qigandan so'ng, uraza tutgandan so'ng, Allah Teala'ga secde kılgandan so'ng bandalarim menden sorasalar, fe inni qarîb. Men onlarga bik yaqin. Men ağlarga moyun tamirine qaraganda da yakınırak ucibu da'veted da'i izâ da'an. Dua kılışı bendenin duasını elbette kabul etem, sırasın gına. Sıra kızgını Allah Teala'dan. Kimdendir sırav tugul, nindidir bir hocadan, bir direktörden, kayadır mulladan, müftiden sırav tugul, Allah Teala'dan. Ya Rabbi, ya Rabbim. Allah'ın isimleri bilen, sıfatları bilen, ya Rahman, ya Rahim, ya Samad, ya Kayyum. Allah'ın sıfatları bile ayta bizde şüklenişi, ya Rabbim bir miğe selametlik, bir miğe hayırlı izgi hatın, bir miğe hayırlı balalar, bir miğe tevfik, ya Rabbim mine hidayetke kundur, ihdina sıratal müstakim, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deyip Fatiha surelerin okup Allah Teala'dan sırıbız. Allah Subhanahu ve Teala ayta, ucibu da'veted da'i. Elbette şu sırağın kişinin duasını kabul etem, izâ da'ani minden sırasın gına. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Ham benim emirlerimni kabul etsin de ötesin. Ötemişigine, uraza tutmışigine, namaz okumışigine, izgilik kılmışigine, ya Rabbim bir dip güne aytıp bulmuyor. Dünya bu, dünyada şulay. Akşa birsen tavar birerler, tavar birsen akşa birerler. Ham tavarga tavar, akşaga akşa. Nakşulayık Allah Teala bizden bilen sevdaleşe. Targuyetse Всевышний с нами. Lakin Allah Teala'ga bizning açtıruvumuzgina kerakmi? Allah Subhanahu ve Teala'ga bizning nindidir işlegen işlerimizgina kerakmi? Eng birinchi narsa kerak taqvolik, ko'nglimizdagi bo'lgan shin ixlos imonimiz hamda ishonish bir Allah Teala'dan. Vaqtisaban degan so'z bor. İhtisaban degan so'zning ma'nosi ajr savobni bir Allah Teala'dan kutuv. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Men soma Ramazana imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbih." Bir kişi ay boyuna uraza tutsa,
иманан ва ихтисабан, шын ихлас белән, инану белән һәм рәхмәтен, вознаграждениесен, аның әҗер савабын кемнән? Бер Аллаһ Тааладан китеп кенә шушы ураза тотса, гуфира лаху ма тaqaddama мин замби, элек кылган бөтен гөнаһларын Аллаһ Таала юк итә, чистарта, арынабыз, пакланабыз гөнаһтан. Subhanallah, kimningdir qarşısına kelirge kerakmi? Kimgadir akşa berip benim günahlarım için ısrarlı deb aytırga kerakmi? Nişlerge kerak? Urazat tura kerak. Lakin urazat tutgan vaqtda ani tuta şunun için tutam, ani qoştu şunun için işleyim. Atiyim babam şulay işlerge qoştu deb günah tugel. İ Rabbim lillahi li vejhika. İ Rabbim senin için, senin rizalığın için tuttum deb niyetledik. İlahi niyet kıldım, irtangına sahardan alıp kişke akşamga kadar niyetledim urazamını halisan lillahi. İ Rabbim sana bağışlap urazanı başladım diye biz de urazanı tutabız. Allah Teala qarağız nende yerden birdi. 10 gün nişik itip utkanını sizmede kaldık. Sonundan ikinci 10 gün nişik itip utkanın 20 gün utkanın sizmede kaldık. Aktık 10 gün belki biraz ağırrak bulgandır. Günlerde ızınaya, saherde kıskara, iftarda ızınaya, lakin şulay bolsa da elhamdülillah sınatmadık. Hem bugün şuşunday şatlıkka eriştik. El-yevmu idun men qubila bil-emsi siyamuhu ve qiyamuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, bugün gayet, bugün bayram kimge? Ay boyuna uraza tutkan kişige, ay boyuna tarvih namazların okugan kişige, ay boyuna izgilikler işlegen kişige, kimdir akşalata bire, kimdir produktlata bire, akşası produktısı bulmagan kişi volontör bulup qayadır işli, meşitlerde işli, anda pişire, anda sağut sabaların, pasuduların jirte, nerseningine bolsa da Allah rizalığı için işlegen iş Ramazan ayında, başka ayga qarağında da Allah subhanahu wa ta'ala ondan alıp 700'ge kadar artık yaza. Nafil namazını okuduğu iken farz namaz şekilli yazıla. Второстепенная молитва считается как обязательная молитва Рамазан ayında. Eğer de farz namazını okuduğu iken 70 farzını okuyan şekilde Allah Teala ecrin savabını verir. İkinci hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Men qama Ramazana imanan ve ihtisaban." Birincisi uraza tutkan bende turunda, ikincisi tınne bilen, kiş bilen 2'şer saat yarım tarvih namazlarında qadak şekilde basıp durgan bendeler. Subhanallah. Kububuz birinci günden alıp aktık gününe kadar, imam hatim kılgan şeye kadar basıp durdular, namaz okudular. Secdelerde jılı gözde yaşlarını çıkarıp Allah Teala'dan sıradılar. Ay boyuna başka vakitne 15-20 minut namazga tüze almayız. Oy dolgu длится молитва. Амында saat yarım, 1,5 часа, 2 часа стояли, отстояли и еще плачем, радуемся, еще переживаем, что месяц закончился. Subhanallah, nindi şatlık, nindi seyiniş, kimde kim Ramazan ayında qama, basıp dursa, выстаивать, basıp dursa şu namaz okuyan vakitte sabır etip, ayaklar da ağrıyor. Kaybır kişi baskan gelir, jıqa da kite, lakin barbur basıp dura. Allah'ın rizalığını ümit etip, hem de cennetini göz aldığına getirip, cehennem qarangısın, cehennem otundan korkup basıp durabız, elhamdülillah. Aytamış başka vakitne 10-15 minut bizge uzun şekilde tıyıla, amında saat yarım turabız da uraza bitti deyip birşılabız. Üçüncü hadiste Peygamberimiz aytdı: "Men qama leyletul qadri imanan ve ihtisaban, gufira lehu ma taqaddama min zambi." Kimde kim Kadir kişesinde, aktık 10 günündeki bulgan Kadir kişesinde, kimdir ayta 27, kimdir ayta 25, kimdir ayta 23, yok biz Allah deyip aytmayız. Hatta Peygamber de aytmagan nindi kinde ekanimiz, her birimiz bugün tugilmikan deyip, tarvihtan qaytabız da, maşinamızı sindiribiz de, hem qarayız havalarga, yıldızlarga qarayız da, qaraylık kök kapısı açılmagan mikan, bugün tugilmikan, как сегодня спокойно, тихо, и птицы поют, и чебещут, и звезды сверкают, не сегодня ли ночь предопределения deyip, bugün tugilmikan deyip, dualarımızın tağda arttırabız. Hayrun min alfi şehr. Kadir kişisinde bir kişi ibadet kılıp Allah Teala'dan sırasa 1000 ay, 1000 mesecov. 1000 ay degen söz 84 yıl ömür etken kişinin ibadetine erişetiren bola. Nindi şans cemaat, nindi şans. Şu şans bilen faydalanmasak, o vakitne
Үкінеш була бізге. Үкінеш деген сөз, горе деген сөз, горе тому. Пейғамбарымыз айтты, үкініш болсын шул кішіге, Рамазан айы өтіп кетіп те, ол кішінің гынахлары ярлықанмаса. Горе тому, перед которым прошел Рамазан месяц, и у него не простились грехи. Барыбыздың да гынахларыбыз бар. Әзмі көпмі, білген-білмеген, кіші алдында фаш еткен, қашырып еткен гынахларыбыз бек көп. Кім айтты екен менде гынах жоқ деп, білігіз ол ең гынахлы кіші. Если кто-то сказал, что у него нет грехов, знаете, он самый грешный человек. Кімдір айтты екен менде гынахлар бек көп енді деп айтты екен, ол кіші үмітлі. Демек, ол Аллах Тағалаға тәуба қылып, Рамазан айында сыры, жылы-жылы сыры. И Раббым, сен гына білесің менің гынахларымны. И Раббым, ғафу ет менің гынахларымды. Міне шулық дұғалар қабыл болса, Аллах Субханала Тағала қаршына яңа айға, Шавал айына бүтін гынахларыбыз ярлықанған халда иншалла келеміз. Тағы да Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Қадір кешесінде бізге дұғаны үйретті. Бүтініміз де білеміз ол дұғаны. Нешік етіп, Раббана атина фид дүния хасанатан, ва фил ахирати хасанатан, ва қина ғазабаннар деген шекілі, мына бұл дұғаны барымызда үйрендік. Аллахума иннака ғафуун, тухиббул ғафуа, фағфу ғанни. И Раббым, сен ғафу етуші зат. О Всевышний Аллах, ты прощающий. Кімдір айта, yok, менің гынахларым бек көп. Yok, мен қорқам енді, мәшітке де кірмейм, намазға да басмайм, менің шу хатты гынахларым көп, Аллах мені ғафу етме. Хата. Аллах ғафу ете. Көп болса да гынахларына Аллах Тәала ғафу ете. Ләкин әл-ғаязу биллах, Аллах юқ деген, ширк қатқан, Аллах Субханала Тағалаганың достары бар, компаньонлары бар деген кішінің гынахларын Аллах Тәала хатта намаз оқып жүрсе де қабыл етме. Шуның үшін гынахларыбыз бик көп, мына шушы Қадір кешесінде, шушы дұғаны оқып, Аллахумма иннака ғафуун, и Раббым, сен ғафу етуші зат. Тухиббул ғафуа, сен ғафу етуні яратасың. Яқшы көресің ғафу етуні. Фағфу ғанни, и Аллах, менің гынахларымны ғафу ет. О Всевышний, ты прощающий, ты любишь прощение, так прости же меня, деп Аллах Тағалаға сырыбызда Қадір кешелерінде, хатта сәждәдә де шуны оқысақ бола. Сәждәдә де шуны оқырға керек, әгәр дә имам зағарақ тұрса сәждәдә. Тағы да бір қысқағына аят дұға бар, аны да үйренген едік сіздің білән, еске түшіру зарар болмас. Рабби ғфирли, вархамни, вағафини. И Раббым, менің гынахларымны ғафу ет. Вархамни, миңа өзіңнің рәхмәтіңні сал. Қара, Аллах Субханала Тағала рәхмәтіне салмаса, бір кімде ол рәхмәтін сала алмай. Аллах Тағала берем десе, бір кімде аны ала алмай. Аллах Тағала алам десе, бір кімде аны бере алмай. Аллахума ла маниға лима ағтайта, ва ла муғтия лима манағта, ва ла янфағу дәл джадди минкал джадду. Шуның үшін, Рабби ғфирли, вархамни, и Раббым, менің гынахларымны ғафу ет, миңа өзіңнің рәхмәтіңні сал, ва ғафини. Ғафини деген сөздің мағанасы, миңа сәләмәтлік бер. О Всевышний, прости мои грехи. Пошли мне свою милость и дай мне здоровье. Аллах Тәаладан сәләмәтлік сұрау керек. Yok, өзім бұлдырам деп түгел. Сәләмәтлікні беруші Аллах. Бізге ғымырны беруші Аллах. Ғымырыбызны алушы Аллах. Ауыру кішінге шифа беруші Аллах. Шуның үшін қайығана бұсақ та Аллах Тәаладан сұрауға тиіш біз нәрсе деп, я Рабб, я Рабби. Рабб деген сөз, и менің тәрбие қылышы, ой мой господин, ой мой Господь. Міне шушы я Рабб деп өзіміздің тәкәббірлігімізді сындырып, Аллах Тәалаға сәждә білән Рамазанда сәхәрләрдә, тарихларда Аллах Тәаладан сұрасақ, міне шушы біздің бүгінгі бәйрәміміз хақиқи бәйрәм бола. Әгер де ай бойына ораза тұтмышы, айда енді келесі бар мәшітке барым деп кіне барсаң, ол да яқшы, мәшітке келдің, елына 2 тапқыр болса да мәшітке келдің, әмма ләкин ораза тұтқан кішінің әжірін алып болмай. Ораза тұтқан кішінің аның әжірін, савабын, аның хәлін кім гіне біле ала? Ораза тұтқан кіші гіне біле ала. Неге? Шынки ол рахмет айы, бәрәкәт айы, ризықның қадірін біле тұрған, уақытның қадірін біле тұрған, бір-біріміз білен достылықтың қадірін біле тұрған, бір-бірімізді ғафу ете тұрған, һәм қабатлап әйтем, уақытның қадірін біле тұрған. Көп мө уақыт кете екен ашау ішуге,
Күпме вакыт китә кашыяк жууга, тагы ризык хәзерләүгә. Безнең хатыннарыбызның кадерен белмибез. Ә менә монда хатыннарыбыз да ял итә. Алар да күбрәк Коръән укыйлар. Әйе, шушы ай үтеп китте, җәмәгать. Ай үтеп китте. Ураза тоткан кеше эчендә үтеп китте, тотмаган кеше эчендә үтеп китте. Айы да үтә, атнасы да үтә, елы да үтә, гомере дә үтә. Әгәр дә уразасыз үтсә, намазсыз үтсә, ул вакытны без, Алла сакласын, зур хәсрәттә, хәсрәт дигән сүз банкротта калабыз. Иң зур банкрот кем ул дигән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламдан Пәйгамбәрбез сорады: "Манил муфлис?" Муфлис дигән сүз банкротка чыгучы, оттыручы, человек, который проиграл все. Кем ул муфлис дигән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга сахабалар әйттеләр: "Банкрот ул менә малы югалган, акчасы югалган, бер нәрсәсе булмаган кеше, ул банкрот инде" диделәр сахабалар. Юк, Пәйгамбәрбез әйтте: "Юк, акчасы югалган, малы югалган кеше банкрот түгел. Акчасы да табыла, мал да табыла. Ләкин 60 ел, 70 ел яшәп тә, Аллаһ Тәгаләнең хавасы белән сулап та, Аллаһның ризыгы белән ризыкланып, ашап эчеп тә, үлгән вакытта, жан биргән вакытта бер намазы булмаса, бер уразасы булмаса, кылган изгелекләре булмаса, менә бу кеше иң зур банкротта" диде. Шул вакытны иза жаа аҗалуха, әгәр дә аҗал килгәндә, үлем килгәндә, бәндә әйтер икән, һәрбер кеше әйтер, динлесе дә, динсезе дә әйтер икән, нәрсә дияр? "Рабби лаула аххартани." Дөньяда Рабби дип әйтмәгән иде, үлгән вакытта Рабби ди, "И Раббым, о мой Господь, ой мине тәрбия кылучы Аллаһ, әгәр дә минем үлемемне, менә шушы үлем хәзер, үлемемне бер генә минутка, бер генә сәгатькә, бер генә атнага кичерсәң дә, если оставишь на какое-то время, на час, на неделю, на месяц, нәрсә ди, әйтми, балаларымны карар идем, машинамны ремонтка бирер идем, бакчаны утыртыр идем, анда катерымны ремонтлар идем" дип әйтми, нәрсә ди? "Фа-ас-саддак." Мин изгелек эшләр идем, садака да бирер идем, "Ва акум минас-салихин." Изге бәндәләрдән булыр идем, Раббым, кичерсәң иде минем бераз гына үлемемне дип әйтер икән. Ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? "Ва лан юаххираллаһу." Лән юаххира дигән сүз, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә бер минутка да, бер секундка да әҗәл вакытын кичектерми. "Валлаһу хабирун бима таъмалун." Аллаһ Тәгалә үзе белүче, дөньяда сезнең нишләп җиргәнегезне Аллаһ Тәгалә белүче диде. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләр, менә монда килгән, ай буена ураза тотып, менә монда бәйрәмгә килгән кешеләрнең дә иң зур бәйрәме бүген, иң зур бәйрәмебез бүген. Аллаһ Тәгалә шушы бәйрәмнәребезне дәвамлы кылса иде, Рамазан аенда гына түгел, башка айларда да изгелекләребезне эшләргә Аллаһ насыйп әйләсә иде. Ләкин Рамазан ае шундый ай, кемдер тәмәкесен ташлый алмый, кто-то не может бросить курить, кто-то не может бросить харам, исерткечне, аракыны, спиртное, от спиртного никак не может отказаться. Но в месяц Рамазан, целый месяц он не курит, не пьет. Он другими ненужными делами не занимается, потому что уважение к Рамазану, уважение к постящимся, уважение к мечети, и он целый месяц получает наслаждение. Ураза бетә дә, и уйлый, туктале, мин бит ай буена тәмәке тартмадым, аракы эчмәдем, ай буена мәчеткә җирдем, туктале, мин калган айларны да моны эшли аламын дип, үзенең ихтияри көч дигән сүзнең мәгънәсе силы воли, воспитывает силы воли. Тренинг диләр, тренировка диләр, психологка барабыз, психотерапевтка барабыз, йогага барабыз, тигендә барабыз, монда барабыз диләр дә, үзләренең башларын каттыралар, акчаларын югалталар. Иң зур тренировка, иң зур психотерапия, иң файдалы әйбер уразада, намазда, диндә, гыйбадәттә. Тәһарәт алабыз, гысыл кыйнабыз, ул безгә и очищение да, омывание да. Ураза тотабыз, бу безгә голодование да, башка нәрсәләрдә. Намаз укыбыз, бу безгә физкультурада, бөтен нәрсә шунда бар. Ай буена ашказаннарыбыз безнең ял итте. Кемдер 2 килограмм, кемдер 3 килограммга, кемдер 10 килога ябыкты да, каралы. Штаннарым да хәзер кысмый, хәзер күлмәкләрем дә ярый башлады. Субханаллах. Ләкин без аның өчен түгел, тазары өчен, ябыгыры өчен түгел, биер бауырларыбыз, ашказаннарыбыз сәламәтләнер өчен түгел,
лааллакум таттакун, шаят ки сіз Аллахға тақуа болырсыз. Возможно, будете богобоязненными. Мына ең зор проверка, ең зор испытание, ең зор мына шушы біздің сынауыбыз, текшіруіміз нәрсе намаз білән ураза. Мына шушы намаз білән уразаға сабыр ете алсақ, қалған бүтін нәрсеге де иншалла сабыр ете алабыз. Шуның үшін мұхтарам ғазиз қардашларым, мына шушындай бәйрәмгә біз келіп жеттік. Аллах субханала ва тағала келешекте де шушы бәйрәмнәребез давамлы болып, келешек елның да Рамазан айларын бірге көрішіге Аллах тәала насип әйләсін. Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge bir yolunu öğretti. Görüp durabız. Mına şu spetsoperasiya vaxtında bütünümüzde bırşılabız. Özümüz için, balalarımız için, anıklarımız için. Nerse bulur iken, tigi yaktan da bu yaktan da kişiler öyle, tigiley bulaydı bırşılabız. Lakin biz nerse bile yerdem ite alabız. Biz nerse bilen, de kim kadar naski jiberdik, kim kadar adiyal jiberdik, ol da fayda. Lakin en zor bizden yerdemimiz, en zor bizden arujiyemiz, en zor bizden kralımız nerse? Dua. Dua. Dua ibadetin jiligi. Dua bendenin, müminin kralı, arujiye. Это молитва. Насадиб срагатиш biz. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarakte ve tealeyte ya zel celali vel ikram. Ya Rabbim, sinden iminlik, tanışlık. Sinden iminlik, tanışlık, attibe mir. Ti mir. Selam degen söz, mir и спокойствие. Şuşa tanışlıkını bulduruşu Allah. Ya Rabbim, bizge, ili bizge, şehri bizge, Cumhuriyeti bizge, bütün dünyaya iminlik, selamı bir deyip Allah Teala'dan sırıyız. Ayında mine şuşundi fitne vaxtında, şuşundi ağırlık vaxtında, adam balası kaygıda, hasrette, kaya barga bilmegen vaxtda, kirek mi kimgedir sözünü taratırga, kirek mi özün bilmegen nindedir informasiyonu şunda korktun da tezrek kimgedir jiberdin, dürüst mi, dürüst tügül mü bilmeyibiz. Onun için hazır hükümet de indi özünün değişli cezasını bire başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, mine şuşundi fitne vaxtında, mine şuşundi meşakkat vaxtında, şuşundi ağır soğuş vaxtlarında, eğer şuşundi bendenin bırşı kaygı vaxtlarında ne işlerge gerek deyip sahabeler gelip sıradılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti, имсак лисанак. Ишайбер. Три вещи, которые мы должны соблюдать вот во время вот такой смуты, во время таких трудностей. Биринчisi имсак лисанак. Тіліңні сақла. Тіліңні ты. Береги свой язык. Много не говори. Көп сөйлеп, дұрыс мол, дұрыс түгіл ме, хатта дұрыс болса да керек ме, сөйлемесін, файда етесің, жоқ ма? Файда етмейсің, бәлки зарарына етесің. Никакую пользу своим разговорами мы не принесем, но вреда можем принести. Имсак лисанак. Ушул тіліңні нәрсеге эшләт? Зікірге, тәсвихқа, Аллах Тәаләні искә төшерүгә. Ла хаула ва ла куата илля биллах. Al-Aliyyil Azim, Allahu Ekber, Subhanallahi ve Elhamdülillahi, Maşaallah. Mine şu sözlerini ayet. Estağfirullah deyip ayet. Subhanallah. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette, her bir yerden işitip, bir sözünü işitip, ikinci kişiye şunda tapşıran kişi yalgancı bula dedi. Обманщик, врун, тот человек, который услышал какую-то новость и тут же передал кому-то. Тикшермеді, дұрыс мі, дұрыс түгіл мі, аның информациясын, аның источнигін қарамады, шунда оқ селеді де, и фитнек таралды. Бигерек те қазір har біріміздің де WhatsApp-ымыз бар, телеграмнарымыз бар. Тұтабыз да, рассылкаға басабыз да, аннарсын bir tane кері қайтарып болмай. Шунun үшін тіліні тыйырға керек. Икенчесі, балаларың білән, хатының білән, туғанларың білән көбірек мәшғул бол. Занимайся своей женой, детьми, внуками, родственниками. Вот тебе площадь для работы. Бүгінгі күнде әлі кімдерге барабыз? Әлі достарға, әлі танышларға әлі қая барабыз? Әлі кімге ярдам етуге керек? Вот тому надо помочь, этому надо помочь. Там вот это нуждающийся. Білмейбіз, бұрын астындағы болған өзіміздің туғаныбыз бар. Әтиенебіздің апалары, сіңлілері бар. Ниже прожиточного минимума яшаучы кісілер бар. Атнасына бір тапқыр итні көремі, жоқ ма? Шундай достарыбыз бар, туғандарыбыз бар. Бәлки көршілеріміз бардыр. Урыс болсын, ол чуваш болсын, еврей болсын, алар көрші хақлары бар. Аларының хәлләрін біл.
Рамазан айында у нас месяц Рамазан, мы месяц празднуем, поэтому тетя Катя, тетя Маша, дядя Боря, дядя Федя, вот от нас немножко примите деп, Алларға кірт. Ол сенің күршең. Туғаның әлі қая, башқа шәһәрдә, башқа районда, абу күршең, андый-мындай қарақ кірсе, пожар болса, кім бірінші сеңа ярдәм итә? Күршең. Кім бірінші хәбәр бирә, анда қарақлар кіргәнне? Күршең. Шуның өчен мөселман кеше, хакыйкый мөселман кеше үзенең күршесе белән яшәргә тиеш. Яхшы. Нишләргә? Беренчесе телеңне тый, икенчесе туганнарың белән шөгыльлән. Займись родственниками, займись близкими. Әллә нинди җирак туган түгел, үзебезнең внукларыбыз бар, балаларыбыз бар, племянникларыбыз бар. Менә алар белән шөгыльлән. Намаз укыймы, ураза тотамы, мөхтаҗмы ул, мәчеткә йөриме? Нидер аңар бәлки әз генә булса да бер 500 сумлык, 1000 сумлык ярдәм кирәктер. Менә шулар белән шөгыльләнсәң, Аллаһ Тәала бәрәкәт өстенә бәрәкәт бирә. Без каядыр бөтен каеннарны акка буйыбыз дип, әллә кемнәргә ярдәм итәргә җирибез, үзебезнең кул астындагы булган күршләребезне, туганнарыбызны, балаларыбызны онытабыз. Вабки аля хатиатик. Өченчесе, хаталарың өчен Аллаһ Тәаладан гафу итүне сора. Монда сорагына диме, плач за свои грехи. Җылы-җылы Аллаһ Тәаладан сора. Рабби гфирли, и Раббым гафу ит гынахларымны. Biz үзебез генә беләбез, үзебезнең күпме гынахлы икәнен. Безгә караганда Аллаһ Тәала белә безнең гынахларыбызны. Белгән, белмәгән, кешегә күрсәткән, яшен эшләгән гынахларыбыз бар. Менә шушы фитнә вакытында Аллаһ Субханаһу ва Тәаланың Расулы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Шөгыльләнегез үзегезнең балаларыгыз белән" диде. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләр, кабатлап кайтабыз үзебезнең менә шушы Аллаһ Тәаладан сорауга. Фатиха сүрәсендә көненә 5 вакыт намаз укыган кеше 32дән дә артык мәртәбә белән әлхамдү укый. Әлхамдүлиллаһи раббил аламин укый. Ниндидер булса шигырь булса, ниндидер бер стих булса, үзебезнең Абдулла Тукаймында, Лермонтов, Пушкинмы, анда Омар Хайяммы, нинди генә булса да бер язучы булса, о кара әле аның шигыре нинди матур икән дибез. Какие красивые строки стихов дибез. Но көненә аны 5 тапкыр укымыйбыз. Знаем мы уже дибез. Зачем повторять? А Аллаһның кәламен, Аллаһның сүзен, Фатиха сүрәсен, Коръәннең анасы булган Фатиха сүрәсен көненә ничә тапкыр укыйбыз да бер кашанда туймыйбыз. Туймыйбыз гына түгел, ләззәтләнәбез, наслаждаемся, рәхәтләнәбез дә, шуның белән балаларыбызга да укытабыз, эшкерәбез дә, үзебезне дә эшкерәбез. Күз тисә дә, нистә дә, әлхамны кыл хуалланы, кул аъуду би раббил фалак, кул аъуду би раббин нас укыйбыз. Менә шушы әлхамда Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйтә: "Ихдина ссиратал мустақим". И Раббым, тугры юлга күндер мине. Наставь меня на истинный путь. Менә уразада без истинный путьта булдык ай буена, ләкин бүген ашый башлыйбыз, эчә башлыйбыз. Суында, ризыгында, итендә каннарыбыз кызып китә, киш җыябыз, тегендә карыйбыз, монда сөйләшәбез, гынахка эзли башлыйбыз, кая нинди гынах эшләргә. Ләкин ихдина ссиратал мустақим, и Раббым, менә шушы юлдан мине тайпылдырма. Раббана ла тузигъ кулубана баъда из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахматан иннака антал ваххаб дигән дуганы күп укырга кирәк. Нәрсә дигән сүз? И Раббым, мине шушы хидаяткә, шушы тауфик юлына бастырдың инде. Ла тузигъ кулубана. Минем күңелемне кайтарма. Кайтмасам иде шушы юлдан, туры барсам иде, о Всевышний, ты наставил меня на истинный путь, так не сворачивай меня с этого пути, дип Аллаһ Тәаладан без кемдә сорарга тиеш. Бәгъдә из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахматан. Үзеңнең рәхмәтеңнән бүләк итеп миңа хидаятны бир. Иң зур бүләк, самый большой подарок это истинный путь, правильный путь. Менә шушы истинный путь булса, сәламәтлек тә була, гаиләдә тынычлык та була, әти-әни дә разый була, дуслар да, күршләр дә разый була, хәтта дошман да разый була, әгәр дә дөрес юлда булсак. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләрем, Аллаһ Тәаладан сорарга тиешбез. Бөтен нәрсәне ихдина ссиратал мустақим. Ияка нәгъбуду ва ияка настағин. И Раббым, синнән генә ярдәм сорыйбыз. Бер кемнән түгел. Кемдер әйтә, бирер Аллаһ. Эшләмәсәң бер кем дә бирми. Дөрес.
Tevekkellerge kirek, barmakka barmak soğup hareketlenirge kirek, hem rahmetin Allah Teala'dan ümit itirek kirek. Baylık bilengine tügül biteli. Anın selametliği kirek, tevfiqi kirek. Kimdir bir katı bay buluğu mümkün. Anın iyinde tınışlık yok. Kimdir bir katı bay buluğu mümkün. Anın selametliği yok. Anın her gün sayın, minut sayın, akşa turunda uyli da 72 yaşta, 75 yaşta öyle de kitap bütün baylığı kala. Орта халли кеше, ул булганга канагат. Довольствуется тем, что у него есть, и благодарит Всевышнего. Он самый счастливый человек. Иң бай кеше кем дигән вакытта Пәйгамбәрбез әйтте, Аллаһ Тәала каршында иң бай кеше булган малына, булган ризыгына канагат булып, әлхәмдүлиллаһ дип шөкранә кылган кеше. Шөкранә кылмаган кеше бер кашанда бай була алмый, ул һәр вакыт урыс әйтмешле жадный була, һәм һәр вакыт үзенең малын үсүен таләп итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, адам баласы туймас нәрсәгә, малга һәм озын гомергә. Бер пияла алтыны булса, икенчесен теләр. Икенчесе булса, өченчесен теләр. Өченчесе булса, башка дүртенче, бишенчесен теләр. Шушы бөтенсендә, барсында тутыра торган нәрсә 2-3 туфрак. Кабергә әйтәләр бит, кабергә салгач, әйдәгез, родственники, хотя бы горсть земли положите диләр. Чтобы туганнар шушы җир ташлаган вакытта каралы байлыгы да калды, алтыны да калды, машинасы да калды, вилласы да калды. Бер үзеңенә бит шунда дип, субханаллах айта да фикерли. Пәйгамбәрбез әйтте, "Аксару зикра hadi min lezatil maut", bütün lezzetlerini de, şahvetlerini de, bütün oyun kılkılarını da kinetkene kesip koyatırgan ölümünü küp zikretiniz. Вспоминайте больше смерть. Но не бойтесь смерти, но просто вспоминайте. Күп меңгәнә үлемне искә төшерсәк, ул вакытны дөньяда яшәү дә күңелле була. Дөньядан китү, үлү дә куркыныч булмый, җәмәгать. Аның өчен нәрсә кирәк? Аның өчен калбус салим, чиста күңел кирәк. Калбус салим булыр өчен Аллаһ Тәаләгә намаз, уразабыз, закатыбыз, рузабыз һәм дә хаҗыбыз шушы әйберләр кирәк. Әлхәмдүлиллаһ, шушы әйберләрне беләбез без. Шушы әйберләрне өйрәндек. İrenmesek de bugün meşitlerimizde Karagöz Kazan'ın 80'e yakın meşit tulgan kişi bilen, Cumhuriyetimizde 1500'den artık meşitler tulgan kişi bilen, Karagöz Özbekistan'da, Tacikistan'da, başka illerde tulgan halk namaz okuşular bilen. Bu yılda Karagöz Mekke'de nindi haller, ömürde bulmayan haller, Mekke meşitliğine, Medine meşitliğine tugul, bütün uramlar tulgan kişi bilen. Kimdir onlarını kişiləgən mi? Кто-то их насильно заставил туда пойти? Нет. Аллах Тәаләнең дины хак. Аллах Тәаләнең ислам дины хак. И шушы дингә бүгенге көндә үзебезнең татар, үзбәк, таджикларына түгел, хәтта башка милләттәге кешеләр дә керәләр дә слава Всевышнему, слава Аллаху дип үзләренең телендә дугаларын кылалар. Ва кул джа'ал хакку ва захaqal батил innel batile kana zahuqa. Allah Teala ayta, haklıq kildi. Менә bu İslam, din, Kur'an bu haklıq, istina. Yalgan kaçtı. Kayalar komünistler, kayalar dinsizler, kayalar religiya opium для народа diyen kişiler kayalar. Onların onukları bugün kildi meşitke. Şunun için Allah bilen oynarga yaramıyor. Kur'an bilen, peygamber bilen, ferişteler bilen oynarga yaramıyor. Allah turunda, cennet turunda anekdotlar silerge yaramıyor. Şunun haklıq ikən anlarga da həm rəhmətini bir Allah'dan ümid itirək kirək. Muhterem aziz kardeşler, küp silab bula. Rəhmət, ixtibar bilə tığınab turdığız, lakin hər bir nəsənin özünün vaxtı var. Biz irtərək başlagan idik, həm irtərək bitirəbiz. Allah Teala kabul etsin bizning urazalarımızı, beyramlarımız mübarək bulsun. Qaytqaş iyigizge, xatınlarınızga, balalarınızga, dostlarınızga, meşitke kilmegen kişilerge Hazret mine şulay aytkan idi deyip bir güne hadisini silep birigiz. Bir güne duanı iretip birigiz. O vakitini dinini taratuşlardan bulasız. Ve aqulu qavli hâzâ ve estağfirullahal gafâra li ve lekum ve lisâiril cemâatil muslimînel hâdirîne ecma'in innehu huvel gafûrur rahîm el cevâdul kerîm es-semî'ud du'a.